tun tuma chuan thil thleng pathum atak nge thlengte kan thlir ho le dona an ma ni an lan that ve nan an moi ve nan thui tak an kal theu ma se case tina hian ni mudon he an thil ti hian avolet don ani kumsang ni somni pathum February thla kha ni a chon nulamani kumsomni parukmi Julio Barmeho hi Puno Perua park pakhat panina kalme ka abialnu wanita ne nanni Julio thiante pani a best friend te pani ne nanin mudona engemo chen nuwa a thiante hi abialnu hi amu tir don chawani a thiante hian bialnu nei ti hi an sheve kama se anla mumya lawani a best friend te ni si abialnu po an la mulo hi magdang dai ang reng hlea a rei to sinen Julio hian a thiante mu tir hi a she tlat thina a chan chu wanita hi danglam emani chuan a thiante hian an nui te hlawa a mu tir du ngai lo ma se a thiante hi chuan an hria a mu po an du a min mu tir vero tireng ma se rem ti ngai lawa tuna chuan hei rei tak nuwa a mu tir ve don ta nge ni a in mutura kalme kan ni chuan tluang taka anin mu ho theinan wanita hian cooler hi akenga a sen kan mu me khi aken tak tak chu ni no le zu ti te po achunga hian da a an in ho tur peru a hian kholaya parka te zu in phalani lova a hlau thong ve thona in hundreds ve shim shima duani Julio le wanita te po park an thlenga a thian te pani po parka bang cheve to tak bula an lo oma in hlui bang che to tak bulan oma an omna Puno Peru hi heng in hlui tak tak tam em na mun hi ni a chan chu man lai mi in kan te ho kum zatam liam to an lo chen na mun ani an in mukhom ta bang cheve to tak bula chuan an pathlenga a thian te chuan Julio le wadita po an huta Julio hian abialnu an mua an mel dan tur uluk tekina thiante chu ena mase an pa ngai khop mai an lo phur veu zoka wanitai chanchin te chu hriat bel an chak ta zoka ti chuan Julio chuan a cooler chu honga an in hauta hun nuam takan manga Julio po hian kalo hlau thong ma ani ka thiante pon wanita hi an hupa ngaya adang lam mase an poma karin aina lo ol samti ina ngai tua engemo chen chuan pali hian an hawa an ina Julio hian a thiante pani hi ama chona a thiante chuan a hnunglaman ena an hlau thong mel talutuk Julio chuan he kanunga hian police an umani anga ti ngal kholaya zu an ina an rui ve to nen Julio po a hoi phei wata a phu chiang hle police pani an lo ni police te hi anon kal ngai zela Julio le thiante hi an lo hlau thong to lutuk Julio po a thu top to a police ten ron thlenga an no ten ron muwa arim nen zu an in ngei ti an sheta ma se Julio an cooler sen lian takaron ken hian en le a an en chiang chule an hnung tol dor Julio chu chemia lo turin an shil Julio le wanita te hi an in kopna re to hle a abialnu danglam na wang hian in ring tok lo thin hle ma se Julio hian a thian te hi mu ti ra du thin hle a ma se parka heminia a shwai hi athil ti swalian takani a chan chu police te anon thlen khan a cooler sen an en khan zu dang mu le anin be se ya zu chu an mu le ngei ma se wanita po an mu Julio a in ring tok lo em le a thian te na bialnu an ngai dan tur a lo thon po kha a lo om ve reng ani adang dai em wangani an ngai dan tur kha angai tu ani ani reng bok danglam takani bialnu dang dai takani a chan chu a bialnu wanita hi kum zaria ta upa pre-Hispanic era mi mummified mithi ruangani ruang mummified an ti mithi ruang a trei chet lo na ven him tuama en colony a kumtam liam to khan hemami hi Julio pa hian alo ne ya Julio piana tang to hemami hi anuna atel tlata a thian te ho po hian an chung kwa hian hetiang kumtam tak liam to ami ruang da thatan nei ti hi an sheto ma se Julio hian abialnu angin a en hi an ring lova kum zaria ta upa hi kabial nu ati an ring phalawani wanita hi a wanga monti hiala ma si a wang lo baka hemami hi mi chia mo lo ti shim bok hetia an man hian
mi pa ni ti an la hret chia zui aruma tia mut puya a enkol thina Julio hi man ni in historical item dan phalawa local avang hian man ani a local wanita mami kan hmu mek hi Ministry of Culture ten research ata nan la a omzia chu wanita le Julio te hi kumkhua in an in then to don ani kumsang khat zariat somkwa pali khan tlai lamani papakhat Dimitri hian an apartment building Kramatorsk Ukraine parcel choivel meka he building hi alathar ema kumsang khat zariat somkwa Moscow Olympics ma an sakzo khani in kumli liam ta vel lekani chu he building hi khovel ma Soviet Union lo tin zialan tirna na an sak zinga mi ni an sacha in an samoi ema achangkang bokani he apartment building hi mitin deu thote lu chak na ani ma se chan harve ema Dimitri hi van nei zinga tel lawa karai vak lo liam da khan he apartment na unit pakhat hi arwak ti hriat tir ani lu ve wat tuma in buat sain tuna an lut ve ta ni an chung kwa hian hetiang mun moi le no ma hian an la cheng ngai lem lawa engkim mai he changkang ema apartment ma ni se bangte cha tha unit danga omte thompo hria theilo an tan po an chen na ta na nuam jok an nei ve theidona a hlu hle hemi tlai po hian Dimitri le an nu le afapa te pani hian an bungrua an thiar lu char chara hetia top laman hnai to hian an in thiar zo dona hian Dimitri hian bungrua tlem zong kengin apartment an lu tur unit 85 hi pan le meka an then om tur pakhatin kongka alo honga mu an then om nu tur po hian aron NVA Dimitri hian he meichia hi lungai mela ti hle a chau melani adang lebok Dimitri chu makti mel takhian khongai mel deu mai hian alo ena Dimitri hian dina biak lo ka tum ma se abetur hi he an then om nu tur hi ama unita lutina khar ta mak mai Dimitri hian makati hle hankika atha emti po hanzo du fiau na in ama po hi mi va po zung zung thiam le mi tong du alo ni kherlo boknen kalsan mai adu ta zoka a then omnu po hian biaka du bi kherlo tia chianga ama unita chuan Dimitri po lut veta afa te pani chuan an room tura chuan banga tarmoi puan taran lo tum ve lai chu mu an khum hnung lama hetia an lo tar ve vel hi an room thar tura te an lo phur ve le dia shia alom le Dimitri po hi an chung ko ta na bung thar an kai tur he phur le ani mase Dimitri hian he apartment na engkem mai hi tha ani vek big lo ti a shevat a then omnu mak taka khosa a mu a in hi tha in changkang hle ma se cheng ve de ho reng an nel om lo ema kha mi che pakhat che kha ni lo he apartment na cheng ve te a ton te piang hi an mel mu anuam lowa Dimitri hi biak po an lo tum hlom em lo an bedu lo mai ani lo an apartment pum pui hi are em ring mai soundproof a chati chu chiang ma se hallway ya akal po in ari ani tu man thoman chwa lo amakani building hi angwai rui hian sia tinge ni amun le building a changkan te reng ne na ti ma se an chung kwa te hi pa ngai takin an oma hunaliang vezil hela unit 85 fa an lu atang hian kum ni aliam da Dimitri fa uzok hi achawin a chaklo riau maya he apartment na omti ho ang mai hian a mel mu anuam lowa atir chon Dimitri hian amut kham lo vela ni ringa ma se fa pa hi chalo zel an nu nen doctor ne nan shwai ta ringota an fa pa hi thisen cancer lo ni reng mai a chong lutuk hetiang em hian ni an ring lawani an fa pa hi a har thachin em a shi sel bok tuna a cancer treatment la kan ngai ve ta reng mai hi shiat thiam haranti no pang har wang takha amutareng mai tha reivak lawaliama Dimitri hian afa pano pangjok doctor bula a entir le mekani afa uzok angkhan arun chaw via a hlau thong doctor bula shwaya ni te strang tian hanti a result an ngak le mek doctor po result ne na ron kala mela tangin doctor hian chanchin tha chu aron soi mel lo ngal ringot Dimitri fanau zok hian thisen cancer thau chu alo nei ve ring ni in Dimitri hi a chevek ani ber a fanei chhun pani de hian leukemia an nei ve mo
thisen cancer ve doctor bula chon engtin nge ani theizok chupo thatlem te inkara engtin nge thei ati doctor chuan chana dik tak chu theilawanga in thla chon thilpo ni thei ati a Dimitri hian amma atangin emni a inti a ka fa te hi hetia anom hi keima awang ani theyang emti in she omna ina tuam inti thoven nan pona kalkwal adu ta a aril rubuai noya zia omnan akalkwal ta aron letlia an building pot hengto don an main entrance kota an then omnu pakhat step alo thu hi mu a secret alo zu a he mei che hi he building a an lu tira a mu masak ber kong ka khar deuh mak tu kha ni nge a khami nu khan an la in bele mi alawani tuna pon in biak aring lem lawa akal pel don ma se an then omnu hi aron hoya engki ma tha em aron tita are rubuai lai lo ni bok nen Dimitri hian an thil ton mek engkim te chu soi tan ta a ama a in thiam lo zia te soi ma se hetia soi hi an then omnu hian mak ati mel lem lo Dimitri an soi zo hi zo na po zot lova abu ngau ringot Dimitri po hian an then omnu hian engemo a soi ve ringa ma se a soi lem lo hi kal le mai atum ma se then omnu hian a kauding le a tuna in omna unita in ron lu ma alo omte kha isya em ati Dimitri hian a shelo midangan om thina an chuaka anni hi anon lut ve tamai ni ina in shemaya an then omnu hian thil a oma in unit hi arwa chana om ama a om te chu nu pakhat le a fat le rol pahni te ania an thiveka thisen cancer wanga thivekan ni atita heta hian Dimitri hian ka fa de cancer chani in kha chon na lam ani lo mo kan apartment kan unit chunga engi mo hian a thlena mi engtin nge ka fa te pani hi cancer an neya ama a umte cancer wang thawa an thi vek thei ati makati talutuk an apartment chungchang hi anga event thar talutuka ti chuan akum le thleng Dimitri hian ma alana sa an apartment and tourism inspector te pokawa thillik hlo omte omem chemical hlo omte omem leite a hlo omem ti te thlengin entir duwa ma se engki man lo ento a thil thleng ve mai ani nat na te chu engma kan hu to lo an ti zel Dimitri hian mi sang te thil thlenga hian entir tuma an en sak boka then te chuan ma se engma an hu chuak ngai lo Dimitri po beidong to lutuk kum sang khat chakwa somriat pasari ni a he apartment unit 85 an lu atanga kum thum na vel bor chawa a fapa upazok thisen cancer wangin a thita anaw zok podam lo zel he an apartment a hian thu thangna sa to unit 85 hi a hlo omani an chedong aniang diin an soina sa to kum ni aliama kum sang khat zariat somriat pakwani a jing vot takani Dimitri po damdo ina tangina ho a afapano pangjok omna damdo ina tangina ron ho ni a annu nen hian damdo ina hunan mangtam ema an fapa po athi hunan ngak top angani berto Dimitri le annu ta na hun she om berani Dimitri po aho a afapa te ruma aluta awathu athuwang wanga an khuma thu a puan anzar he ina an lu tira faten puan banga anzar kha ena heminia afate phur zia te khala shia an be sei angin engma thleng ta silo an omna unit 85 hi an chelo aloni rengami ti te ngai tu a hetia ngai tu lai hian banga an puan zarami hian amit ala tatlat athawa ava en chiang a khoi china thila dik lauti asia atlan chuak wada emergency service akauta Dimitri ate he ina an lu khan an phur lutuka thil an lo en chiang lawani ama ami te an chua chan po kha an nga event mi lawani kha an thi wang aloni kha chuan he apartment a omte an ngoi em na chan po kha han shet chian an tum lem lo an vai khan an har wang lawani engkim hi amoi na thar ema a himang ti in an ngai tu mai ma se a thar thatna le achang kan na takha he apartment building lo omasiam tu chualawni he building sakani hian Soviet sarkar kha aman mo lutuka anaram moina le thatna hausakna kha Moscow Olympic salantir tur khan aman mo lutukha thilpoi tak athlen pha tani he apartment an saklai hian in sattu crew te khan thil
lian lo te reu te ma se poi mo si manarua anti bawa kan mu mek ang hi lei cha zong te na ni a he in an saklaya an man hi ni a he thil te hi an ti bawa wang hian an na po azon nan an chori hiala an zonga ma se sarkar hian an na ti khotlai lutuk ka du lova he building pui tak tur hi olympics laya pholan wadan du si a ti chuan kar khat chu an chola capsule bo kha an zonga an mulo zon an ti to bringot an sak chhun zom le ta zoka apartment a hian lovin an lunglak na korea khan an ti bo zo kan yan ringa ma se he building a nge hian a si unit 85 banga a betani chuan he hi buai na ani bok a chan chu he capsule hian kisiam 137 hi akeng tela azung zam hi a hlo tak kaset azung zam thei chung hi a reilu tuk boka mishing tan cells te ti chia in cancer a thlen theiani ti chuan kumriat chung chu unit 85 a cheng a nai ber tele a che vele apartment bum puite khan radiation kha an lo hi preng china an vai khan an nu nangwaya an dang boka John Demetria fa tele ama alo unit 85 a te po khan thisen cancer kha an lo nei pha ta ni kumsang kha chakwa somriat pakwa a Demetri hian a mu chuaka a fapa te ruma puan zar a en khan a muani puan kha ut ang tak mai hian alo langa a en chiang kha banga tanga ron kang ron uta angani banga mi engi mo hian puan kha alo kan tirani engi omzia bangami hian engti nge puan hi ati kan theyang a hrethiam lo ma se adik lo hle ani tia shia a thil dik lo omalo ring to sanen lau thongin thunei tu te lamalo ko watani a mithiam te dan endika bangkha an chu cheta a capsule bo kha alo rengani anavain he apartment a thi hi mi parukan oma mi som pasari te po rualan ban lo pha a radiation hi lo takani he thil hian thi na hial thlen ma se thiam lo chantir tuma an lawani September ni som pasari kumsang khat zariat somkwa paruklai lamani a detective pakhat John White hian Evanston Illinois in kot lei alai meka detective White hi Evanston police station thokani a hemituk hian lei alai mek na in nei tu hian jinglama khan a in bulvela ru rawa mu thu hi police ne na ron reporta John detective John White hi wa bo zui turati ani mishing ru ngeram saru ti tewa enang hemituk hian lei alai mai hian John White hian a mun te hi lo wa en fel vek to a mishing ru ani aring lo ma se tlaya hetia tir ani hian uluk zo ka enatumani a chan chu serial killer lar tak H Holmes in a tanga kilometer khat po tling lova ani a heru mu na hi ami tha te pon lo ni thei kumni liam ta chau khan H Holmes himmanani a mi sumni pasari atha thua puang na in police te chuan mi za item atha anringani an hre chiang theilo chuan he in bula mi shing ru an mu chuan H Holmes anena ngai zom ani ngei do na chuan he hi John White hian a mu chua chuan mishing ru alo ni chuan atan thil lian tham tak le a ming thatna ani don chubaka heti lai hian ming thatna amamo em lai ani achan chukar khat vel yam ta khan Chicago Chronicle ha reporter pakhat hian detective John White chanchin thalo tak athil ti swal pal haute ati chuaka chanchin buwa chua mi te pon John hi an mu dana dik lo vek to atan po za thak takani he hi chanchin buwa an chua tak tak chu ni a detective that tak ni a lan sar le a chanchin chhia te hi hlia khule dan turama mo em tuna hian mi thila mu chua lo a mu chua kani chuan engki madang lam don aswa dur la in lei chu lai tan ta a enge mo chena thil sakalai fu ta akutin uluk takina la chuaka ru chu lo ni nge ya mishing ru ani bok mishing lu ru ani John White po phur takani mishing bole ruang po an mu lo mu chuak tu ni hi ata na poi mo lutuk luru hi arong po la pa ngaya a chelai po umlova an phumna alare vak lawanyang
kumbo alatling lo mai thei H Holmes tha ani po rin takani kumni liam ta chau khan H Holmes him manalo ni boknen John po hi lawm lutuk rangka chaklai chuak anga in ngaya kar khat liam ta a chanchin chia article an zia po a hlia vekanga tuna athil mu chwa ero hi chu an sharing to ang luru chu tuama police station a akal puita alut hi lawm to pakhato oma officer te lo be meka hepa lawm mek hi tungele kar khat liam ta a John White chanchin thalo taka ziak tu pa reporter nge kha ani John White po a phur sut a chanchin thalo ziak tu hian ru alai chua thar hi a hriat nge angai in ring tok takin luru atwam chokengin aluta reporter chuan enge ni a lo tifat John White hian ava ena ka chanchin ni ziak ti ka hria ti en hian ava ena chan po chang lem lo trong lo chuan a thil tuam chu a phela luru chu tilang ta ehe khoyami nge alo tifat reporter chuan H Holmes a in atanga hnai te ya ka lei chuani hi ami tha pon ni ang ti in a chang reporter chuan thil ro pui takani chu chanchin buwa ka chhuwa theyang hetiang mu hi a pui lut tu ka ti John White chuan a thalut tuk azia kanga hero kani to ang chu mai ba ka chanchin thalo ziak tu nge hian a ziak do ni a chadon lutukati atuka John White hi station a kala officer puiten anlo lom puin an kudalo ben sakna samai hemituk chanchin bu front page a hian reporter hian alo ziak nge ya he hi a chanchin bu tak tak chuani chuan reporter hian he luru hi H Holmes anu pui an in nei atanga thlare lo te about ta luru po ani thei thu te ziak ngala detective John White tan chuan heng mu chuak tu hi ani a hero ani ringot detective John White po nuamati takzet ma se zana anaba nga ho a news tena tlai lam chuak chanchin bu ala a ena page masabera aru ro mu po chulo injek le nge ma si a chiar zel chule azam talutuk a phuzuk thei chuan abul vela thom a sheta he thom hian atishi takzet thilni dan chu khapa in kota luru alai chua ru dang an lo mu po kha sakor ru vekan lo ni a chuan aluru mu po kha H Holmes tha ru po ni lo aming a chele zo ma se detective John White po hian a shevek a chanchin chet tak ti chua ani nu khan siam thata du em a aming ti that le du ani kha reporter laka khan phuma la ka du takhan ru an lo mu thin nen khan mishing lu ru kha amma ina phumanga lai chuak angin lema changanga kha reporter nge kha a chhuwa tiranga dot veka chhuwa ti na ni dona mi ten dot a zia wangin an nuyanga amma ang che khana zakve dona ni ma se he reporter hi lo fing zeka luru a mu a chanchin buate zinga a chhuwa ta a khami nu khan khamini ve khan he reporter hi medical examiner bula vakalin luru kha endik turina vati a ru dang anlo mu to te chanchin te kha shia a sakor ru anni chuan luru po kha H Holmes ten an in kai hnoi lo lem chan vekani di reporter hian aring hlela tlaya article thar hlakazia ka azia dan chu John White khami do he takani sakor ru po mishing angalan tir du ti inazia tuna John White an alo chiar vele chia chuan abul velari a shiat ama tishi em tu te khachu chanchin bu chiara a chanchin chiara nui tu te anni